Right Reverend Dr. Robert Muhirwa yagamba ibi ubu yabaye mu mukoro gwo kutunyisa abafatha hamwe n'abadikoni mukoro gwabaha kicayi ekya Vilka Cathedral Burembo rwa Fort Portal. Mukoro ogu gwayetabamu enkumi z'abakristu abafatha nangwa otaireho n'abahangu okurwa omu bitongore bitari bimwe na bimwe abamba gavumenti hamwe n'abantu ba butosha okurwa omu kyanga ekya Tooro. Mukoro ogu abafatha 4 hamwe n'abadikoni 8 nibo batungisibwa. Abana kubataribanisa n'ensingato bitongore twine okugambira habw'ekitwe abantu bakuru semeriye okurora ngu tubabereho kubamaliriza n'okutu okwakasatu. Bigambo bye Bishop Muhirwa yanangiriza abazaire hamwe n'abakristo boona ng'omurimo gw'okworora abaana t'omurimo gw'abazaire bonka barikuba babataire omu nsi konka n'orweto rwa buri muntu weena orukwikiririza omuri Kristo. Muringo nigwo gumwe Bishop Muhirwa yanangiriza abakristo boona okworora abaana na rukundo. Ego tukolera amaani tunga sente baitu tufube kurangu tuhaye obwire bwaitu kuba abaana baitu uboneke ngonzi uboneka kufaho ndio kiweta LTC love care tenderness. Bikiri aho Bishop Muhirwa yanangiriza abazaire okukora obuceeka ihembe kurebeka ngu bayorora abaana baabo nubarabe hariho oburemeezi. Ubundi abaana bano bakutwirwaho nabwe Kristo bangi twena okufuba tungera abaana baitu ensingato obwire kuba nabo noteekaho agura. Obutumwa bwe byahereza abafatha hamwe n'abadikoni abatungisibwa. Right Reverend Robert Muhirwa yanangiriza abafatha aba okufayo munonga okurebeka ngu bayegarra hansi bahikana n'abantu abarikuza kwebembera abo barikukozesa ekigambo kya Ruhanga hamwe n'okushaba baitu obwo kutari kwetungura ngu bahabwe ebitiinisa. Father Patrick Tusime abo abagyenzi be abatungisibwa yasiima ekereziya hamwe n'abakristo boona nangwa otaireho n'abazaire ab'okushagika orweto rwabo. Omutuuze omuntu yekeka nangararuga aine ekika kye nangararuga mu kyalo kye nangararuga abandi nimanyayo n'abandi tibatumanyayo baitu twena tukusobola batalimani barabantu abatugonyiire ubundi twakobereza kusonga tuti ababenefactors abaize kubaneita batusasulire fizi n'ebindi byona twegomba kuba twateeka okulungi kandi twamalire tubasiima tutaina kugarukira. Omukoro ogu gwayetabamu abaami ba gavumenti hande ngo zitari zimwe na zimwe otaireho n'abakristu okuruga omu makereziya agatari gamwe na gamwe agarikukora obureeberezo obu. Mukoro nigwo gumwe abebembezi b'ediini bayehanangizibwa kufayo munonga okurebeka ngu batebeekanisa nyentsya y'ekereziya. Gashakwa Justin Nyakaisiki aba tayari West omuri Fort Portal.